Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam presisi. Saya Makdun Official. Saya Ulis dari tim Makdun Official. Saya Mamai dari tim Makdun Official. Saya Utem dari tim Makdun Official. Saya Bontos dari tim Makdun Official. Saya Irma dari tim Makdun Official mengucapkan. Saya Kiwong dari tim Makdun Official mengucapkan Selamat Hari Bayangkara ke-76 tahun 2022. Polri yang presisi mendukung pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Untuk mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Utang kemana deh? Bukan kita nganterkan eta babak kelam batur. Kepanggih kau yang saya kemana buat di mah eueuh. Sudah aku ulin aing mah itu balik-balik kita tadi. Pilih kan agak rapian. Buat mantap nganterkan kotok ya, betul cicing aku bareng haji. Ih, benar kalian deh rapi itu diburi. Cang-cang berapa nih? Cang-cang gimana ya? Dia berkas dari cicing juga nih video. Oh, cang-cang dulu. Jangan berlemah dulu ya, bisa hantarkan kotor. Cicing. Oh. Cicing. Heh, jalan bor merah enak. Jasi Madun buka kotok eta. Laku kuang doang da pake ngaliwat mah. Aling kitu kuangnya. Nangguan maneh ngaleumpang heula lah. Mana ada dinya lain? Kebeneran tadi mana sih? Aling kok aing. Oh no. Aduh nuhun. Aduh, agak asam tidak. Tapi minah sih. Nikmat amat. Arjana naonan jangan segala macam. Ari dia kangen cedok di dieu, jatuh di mah eueuh. Ari dia mau kotok saya tak? Nggak ngomong dia ketok aing ieu mah. Hayu ngaliwat jeung aing yuk. Ande kamar itu jadi kan ngaliwat jeung si Utem. Ayo, tapi dia duaan mah teresap. Ajak dia baru dak tuh. Geus hayu hayu. Tapi bikangna bae nya, lalakina urang duaan. Ayo. Hayu. Ulis menurut si Ulis, si Utem, kasep apa goreng? Atau kasep lah menggelis mata awewe. Menurut si Ulis, Mamai cocok tuh bobogohan yang si Utem. Atau cocok-cocok baik. Ciwi-ciwi lagi pada naon? Kadelenak awe kenaon ku dia. Ih, Mike, ngomong-ngomong eta sanu digigireun. Kenalkeun aing yo. Kenalan be dia sorangan, dia deket di lamana ge. Dik naon dia nanya ke aing. Itu amat dia mah perasa aing mah. Sos. Manja si Madon dulu dinya. Ayo, jangan kata. Saya tengkel lah. Kenalan lah tuh. Weh, dia. Naon dia naon? Ulah ngadekatan ka bogoh aing. Saha ka bogoh dia, Wong?
dia lah ngomong ya, mending tiup uang kotok ya. Pan bulan gitunya? Itu dia boleh ondek baik yang dititah. Kiwang, non dia kayak maing. Nanti andek niup uang kotok tah ya. Kayak amat aing nyepol kotok. Wong, jadi mau yang lewat, yang sore. Itu jadilah. Mending ngalewat ya jeung aing. Kamari terjadi kan yang short time ngalewat. Ya aing ngaboga kotok dan ngalewat nage ya. Dung aing ngaliwat jeung dia. Sanajan jeung daing kotok, jeung daing kebo. Pokona mah aing mendung. Tanya kan ngeunah dia mah. Nacos geus urang doan meh ngalewat nacos. Ayo. Gua tuh ngilu aing, tiluan jeung aing. Ngomong-ngomong si Kiwang, mau kotok-kotok saha? Atuh duka. Si Utan tak panggil di mana bawa? Gue tangan terken kotok wae. Kamana itu kotok aing? Kita di mah di dia, kok kita lihat. Aing kudu neangan kemana nih mah? Keliling lembur gitu. Coba nyilikan deh. Aing. Sutan, teka panggil. Kotok aing, minum maling gitu aja tadi poin kalian pagi. Mending mun leungi amun lepas doang mah. Kalau anu maling. Aing. Kebenaran tuh si Mama. Juga nangis Sutan atau make kotok aing nanya heula aing serta. Hei Mama. Enan, Manggih si Utem tuh. henteu. Emang si Utem ke mana? Atau lamun nyaho aing nanya ka dia. Si Ulis manggih tuh si Utem. Ih, duka teu manggi. Tadi ya, dari make kotok aing tuh. Warna putih kotok aing mah demplon dong aing. Warna putih. Heeh. Si Kiwang tadi mau mawa. Demplon kotok aing mah. Demplon. Demplonan kotok aing siage. Kok siwang berarti? Tadi jeung si Boncos. Aja ka mana si Kiwang mau kotok mah? Kayak masih Boncos meureun nyokot beas tadi nu kaliwat. Budak nak lewat. Berarti kotok aing paling lewat ku si Kiwang. Kok aing geura ka si Kiwang. Nuhun nya aing. Lit, untung orang teu ilu. Amun ilu, peak dia ku si Ma'dun jadi dadar gulung. Heunya. Cos geraeun. Dia nyokot bias bagi angel. Sekalian jeung kolok na ya, jeung mencit. Oke, kudung. Dan cos sih. Ya, pese ya. Allahu Akbar. Atuh ieu mah pake nyundatan dia ge moal teurak. Geus menerak ya. Ceklan ya. Mah yuk. Ceklan atuh. Don. Dia aja kejangjang lah yo. Kela ieu mencit na kieu lain ya. Dia perasaan ngemencit kotok mah duaan ge cukup. Nek mencit kebop mencit kotok. Justru yang kejut pae dia ganeng amat. Iya nih paling si Kiwang. Heh, Kiwang, kotok aing dia. Boy, kotok aing. Kotok aing. Kotok aing, kotok aing, kotok aing. Kotok aing, kotok aing, kotok aing, kotok aing. Nah, salah aing naon, Mak? Enak kotok aing nu di deket bejit ku dari ya. Ih, matinya mah tuh mah. Ini lu di. Iya bilang cerok na yo. Kiwang, tak kotok saha dia. Atuh kotok madun. Aing jadi ya. Tahu dak ku aing. Kamana dia kotok aing? Kamana? Ke kolong tuh. Udah. Cepat kotok aing, cepat. Heran dia. Wong mana wong kotoknya wong? Kolong. Kan asupan. Ayo kita ini. Semua tuh. Cokot. Aduh, aing. Kotok. Sudah cos, cokot. Aduh. Kotok aing, cokot. Kiraun. Kala Kiwang sempit. Oh iya. Timeong. Cokot, kotok aing. Cokot. Timeong, madun. Geran tadi kan kotok aing. Kiwang geran Kiwang. Kira ayo cokotnya. Kotok aing dia. Aduh, ngiri. Iya kotok aing kan lebih berharga daripada Daria.